Setiap kejayaan anak-anak Epsilon, memang setiap kali ujian, tak percaya tanya Cikgu Manu. Saya memang buat analisa. Anak saya bukan hanya Arsyad Imran, tapi anak saya ialah 114. Tetapi Epsilon bertata di hati. Tak percaya tanya dengan Aunty Mai dengan tu. Saya memang kenal mereka. Berapa dia dapat untuk bio, berapa dia dapat untuk matematik. Sebab kami akan membantu. So, saya salah seorang yang kata-kata daripada penolong kanan Madam Bunaiza. Bila you lower form, make sure you punya teras kukuh. Sebab bila di tingkatan 4, 5 mata pelajaran teras tu sudah kurang fokus sebab you are struggling with the 4 elective. You are struggling with maths, you are struggling with bio, kimia and physics. So, please take the chance untuk kukuhkan 5 mata pelajaran teras. InsyaAllah, dia akan membantu. Dan satu lagi saya nak titip pesan jangan kisahkan bila orang berkata pasal DLP or non-DLP. Pasak dalam hati sebab DLP, non-DLP bukan pilihan anda. Okey, anda telah ditempatkan di dalam Epsilon yang bukan DLP. Dalam kertas soalan, dua-dua boleh jawab. Okay, you are not like in university. Siapa yang buat accounting, compulsory UiTM to be answered in English. No Malay words. You buat ACCA, is all in English. It's marked by pemeriksa luar negara. So setakat SPM, letak soalan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. And I would want, seperti mana saya nasihatkan abang-abang Epsilon anda, jawab sebab anda ada advantage. Bahasa ibunda, hari-hari cakap. Kalau bahasa Inggeris susah kan? So, pasak dalam hati, DLP or non-DLP bukan penghalang untuk terus berjaya. I'm sure your parents will be proud when you take your SPM in. Ibu datang ke? Berapa? 20? Now, betul. So, insyaAllah, Aunty Mai ada kat sini untuk kita dengar, that all of you will be successful. Thank you. All the best, boys.